pojave koja možda nastupi bez ičega, onda je počeo da zamišlja da postoje vanzemaljci koji su dobronamerni i koji dolaze iz dalekog svemira među ljude da bi nam pomogli da se ta pojava spriječi. I to je današnja, kako da kažem, teza koja dobro prolazi u Americi, pisaca naučne fantastike, da su oni dobronamerni, da žive među nama, da nam pomognu da pređemo taj deo naše teškog civilizacijskog stanja kada moramo da izbegnemo samo uništenje koje je objektivno pretilo čovečanstvu i još sad nije potpuno rešeno. Jer dve supersile još uvek, još Rusija i Amerika imaju nuklearne stokove za uništenje severne hemisfere. Evo, gde smo i mi bili zbunjeni. Prvo su bili ti baloni koji su stvarali. Jurili smo i mi balone, ali klipni lovac preko 6000 metara diše na škrge i teško stiže. Upravo ja sam bio u položaju i na dužnosti toj u vazduhoplovnom opetnom centru koji je i dobivao dužnosti da i kod nas razjasni neke stvari. Uvek najveći broj tih pojava u ono vreme do 50. godina do 55. javljao se je negde u novembra, decembra, po lepom vremenu, kada je, i sada ćete vidjeti, kada je u 4 sata kod nas već sumrak na zemlji, a popnete se na 5000 metara jarko sunce. Tada objekat neki, balon, koji je sa strane osvetljen sunce, odozdu izgleda ogroman i da vrši emanaciju svetlosti. A imam jednu činjenicu iz našega direktno. Negde, ne mogu tačno, 54. 55. godine na Stajanki u Batajnici je viđeno kako neidentifikovani leteći objekti lete u formaciji iznad i verova se aerodroma. Da prelaze preko aerodroma i šta je bilo? Svi su mehaničari izjavili da su u formaciji 3 ili 4, sad se ne sećam, leteli tačno u preciznom udaljenosti formaciji za njih da se vidio trak koga su oni objasnili kao izduvne gasove neke letilice. Ali je slučajno bio i jedan inženjer koji je, ja sam onda predavao aerodinamiku velikih brzina, a on je bio i demonstrator kod mene, inženjer u opitnom centru, koji isto znao aerodinamiku, koji je potpuno procenio da se radi o raspadnutoj sovjetskoj raketi, koja je ušla u ponovu atmosferu, raspala se i raspadnuti delovi sada u formaciji sagorevaju i ostavljaju vrlo snažan ionizirajući trak koji se je čak i mehaničarima i običnim pilotima činio kao izduvni gasovi neke letelice. Da bi neka vanzemaljska civilizacija došla iz, recimo, daljine najmanje 10 do 100 svetlosnih godina, gdje se može očekivati nešto, ona mora u civilizacijskom pogledu, a to znači u mogućnosti vladavanjem energijom. Civilizacija se meri samo u znanju energije, a ne pesništvom ili slikarstvom. Biti prema nama veća nego što smo mi prema Kramanjonskom ili, kako se zove, čoveku iz Lepenskog vira u pogledu raketne ove tehnike. Vidite, mi ćemo, ljudski rod, već kroz 15 godina biti u mogućnosti da recimo svaki ljudski organ će lekari sa laserskom holografijom trodimenzionalno vidjeti bolesti i tako dalje. Ultrazvukom će vas potpuno sa blizine, a oni bi sa daljine vidjeli sve kako ste. Onaj detektor laži koji vi čitate direktno, da ga daljinski gleda.
Današnje satelitsko snimanje i gledanje, satelit može tablicu automobilsku stavljenu da gleda. Jel bi takav snažna civilizacija sve to mogla da uradi i da ono dobronamjerno utiče na nas bez da stupa u kontakt? A ako bi htjela, onda bi stupila u kontakt sa nama prvo preko radio talasa, a posle direktno ako bi htjela. Ali potpuno je nepotrebno da oni dolaze i da zarobljavaju nekoga kao što, da ga ispituju kada sve to mogu izvršiti daljinskom detekcijom potpunosti, čitajući njegov kardiogram, dijagram rada mozga i tako dalje. Osnovna greška kod ovih fantazija oko NLO i tako dalje je to da oni smatraju da može postojati neki leteći objekat koji ne bi bio podložan zakonima fizike kada leti. To znači da u atmosferi kada leti i stane pa pređe na velike brzine, ne proguta udarni talas, a nema onaj, kako da kažemo, kod prelaza brzine zvuke, onaj užasan udar. Prema tome, taj bi, kada bi sa tom brzinom leteo nisko, kako govore, on bi razarao po zemlji mora, jer ne može on progutati taj udarni talas. Prema tome, to su sve uglavnom izmišljotine, osim jedne stvari koja ima možda, a to je kada se kuglasta munja rasprši i veliku količinu plazme na razne strane se razbaci, ta plazma daje radarski odraz koji na razne strane radarskim operatorima daje kao da fizički objekat leti velikom brzinom pa prestane i tako dalje, daje poremećaj u tim brzinama, tako da radarski operatori kada ostatke kuglaste munje negdje vide ili plazme kojih ima od tih eksperimenata i tako dalje, uvate u radar, onda prepoznaju, mogu vidjeti neke zakone da se taj objekat vataju čas ovdje, kao da jedan fizički objekat kreće suprotno zakonima sile teže i tako dalje. Mi ne možemo uopšte sa raketnim gorivima hemijskima postići neke takve brzine o kojima oni govore. Mogli bi nuklearnim pogonom, ali taj nuklearni pogon bi ostavio trag. Ne može biti nuklearnog pogona da ne bi postavili od zračenja tragovi i tako dalje. Prema tome, sve su to netačne stvari koje je ta sekcija, akademija astronautička međunarodna ima sekciju TOSETI. Ima gdje se ljudi bave razjašnjavanjem svakog od tih problema, ali sa stanovišta energetskog bilansa.